Manok na pula, Ilocano version, arak nga puraw, sapay la kumata magustuhan ti kaadtuhan. Magmagnanak dito'y barangay mi, adda agi idi kita arak nga puraw nakatangtanggen. Di kwarta nga nagigko nga itinag ko, di jay motor trade. Ket impatak ko, di arak nga puraw, nagpigsa angot na nang rugi kam nga naginumen. Arak nga puraw at dating maman nagbutots-butotsen, di may nga kanito ket di na maanak, di nakaawid na ibus pa'y ti kwarta. Jay pagbayad ko di motor ko, impatak ko jay paginuman. Di nakaawid na, di jay balay, nagpigsang over ko. Syakit nagbabawi, naibos ti kwartag, bakit I'm sorry. Inawis tagamin jay barkadak nga ulong, dito'y barangay Cho. Nemni bakit ko jak maloko, di nanog-danog na agdardara daytoy rupat. Ni bakit ko ket nalaing gayam, sunati boksi amin nga danog na ket sinarapat. Dati met gayam nga kadwa na ni Pacquiao, di kinapungtot ni bakit ko nga ninatukol to'y tulang kon. Di kwarta para dagiti anak ta, ket impatak ko na isungsungnat dagiti torpe nga tao. So nga pinaliiw na ni bakit ko gapo iti